Gecesinin işgalciler Mykolaev'ni raketalarının hücum etti. Ruslar cebe sızığında olğan şehirlerine 8 S-300 raketalarının hücum etti. Raketalarının biri Devlet Fevkalade Hizmetinin Kurtarıcılar stansiyasının binasına uçtu. Kurtarıcılarının malumatına göre viraneler altında bir hadim elak olgan. Diğer raketalar 5 katlı mesken evlerge vurdu. Viraneler tubundan 3 insanın cesetini çıkardılar. Raşistler 2 erkek kişi ve 80 yaşında olgan kadını öldürdü. Ускладнюються вони тим, що всі ми розуміємо, що роботи на висоті – це завжди роботи підвищеної небезпеки, а коли ці роботи проводяться ще у зруйнованій будівлі, то вони в рази підвищують небезпеку для рятувальників. Повністю зруйнований 4-й, 3-й поверх в одному під'їзді і одна секція повністю склалася до підвалу. Kurtarıcılar kun devamında viranelerini dağıttı. Kurtarılganlar arasında 11 yaşında oğlan, 6 saat devamında o ev konstruksiyalar arasında sıkılı yataydı. Рашистler aman erkun, cebe sızgına yakın olgan koy ve şehirlerini S-300 kompleksinin raketalarının hücum etti. Sistemalar yakın yerleşkeni için trevoga sakinlerini tenviyelep yetiştirmey. İşgalciler esasen böyle hücumlarını gecesi sakinler evlerinde yuhlağanı vakit yapa. Ukrayna arbileri Bakhmut civarında Karamanca düşman hücumlarını urup kaytara. Baştapның malumatına göre uruşlar şehrinden Ceneba ve Şarkında olup geçi. Şimdi Bakhmut yönelişi cebenin en sıcak noktasıdır. Ukrayna imaycıları şehrini imaye etip raşistlerini yok etmeye devam etti. Cebenin birkaç kısmında raşistler vaxtınca hücumunu toxtatmaq emrini algan. Bu epası Rus arbileri kaçkanı ve emirlerini becermegenlerinin bağlıdır. Ukrayna arbileri toxtamadan düşmandan arka pozisiyalarında olgan silah barlarını yok etmeye devam etti. Misal olarak Zaporizhye vilayetinde olgan Tokmak şehri yanında 3 S-300 zenit raketa kompleksini yok ettiler. Yaralangan işgalcilerini yerli hastahaneye alıp ketkenler. В Херсонській області в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту. Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyası Rusya tarafından Ukrayna territoriyası ilhak etiluf intiluvunu takbih etip Rusya geçirgen sahtı referendumlar tanılmaması hakkında rezolütsiya kabul etti. Birleşken Milletler'de Ukrayna'nın daimi temsilcisi Sergey Kislitsa rezolütsiya leyhasını takdim etkeni vakit Birleşken Milletler şimdi ya da öz kimligini gösterecek ya da kuruluş gibi yok olacağını kaydetti. За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної асамблеї, тягнеться кривавий слід, а зал наповнюється духом тління людської плоті. Псевдореферендуми в 4 регіонах України становлять екзистенційну загрозу ООН та її статуту. Росія нині докладає всіх зусиль, щоб повернути нас у 1930-ті роки, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, фейкових референдумів і аншлюсу. І зараз ми перебуваємо на переламному етапі, коли ООН або відновить свій авторитет, або зазнає остаточного краху. Резолюцияға 193 мемлекеттен 143 қол тұтты. Ermenistan, Қытай, Тажикистан, уммен алғанда 35 мемлекет рей беруден вазгечті. 5 devlet, олар арасында Русия, Белоруссия, Сурия, Никарагуа ve Шимали Корея, Украина тақдим еткен резолюцияға қаршы шықты.
Rusия eyeti позицияларына чоқча мемлекет қол тұтар деп Рейберов гізлі кешірілмесіні талап етті. Ама чоқлықнен оларының теклифі рет етілді. Резолюция Донецк, Запорожье, Луганск ve Херсон vilayetlerinin ayrı rayonlarının statuсы değiştirilmesini yasak etti. Birleşmiş Milletler Rusya'nı bu regionlar Rusya'ya koşulmasa hakkında kararını lağv etmeye çağırdı. Bunun beraber derhal ve hiçbir şartsız Rus ordusuna Ukrayna'nın halkara topluluğu tarafından tanılgan teritoriyasından çıkarmağa talep ettiler. Rusiyanın rejimi terrorchidir. Bunu öz rezolütsiyasında Avropa Şurasının Parlament Assambleyası tasdiqladi. Ukrayna heyetining a'zosi xalq deputati Aleksey Goncharenko qayd etganine ko'ra bu tarixiy Reyberov ve dunyoga kuchli bir signal berdi. Bunun beraber bu vesihada Rusiya Birleşmiş Milletlerinin Xavfsizlik Şurasında hiç bir esassız bulungani qayd etildi dedi. Pari Rusiya Ukraynaga qarshi jang boshlatgani uchun xalqaro tribunal tashkil etilmesine qo'l tutdi. Bundan evvel Ukrayna prezidenti assambleya a'zolarına murojaat etib, Rusiyani beraberlikda izolyatsiya etmege chaqirdi. Ми маємо продовжувати наш діалог для того, щоб притягнути і Росію як державу-агресора і кожного з російських вбивців, катів до відповідальності за всі злочини на цій війні, за кожен прояв терору. Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях – політично, юридично і на полі бою в Україні, підтримкою наших оборонних спроможностей.